Karimwe. Deixa um pouquinho aqui, gente. Aí, arata no mundo. Baramura. Aranakunda filime. Bamufashe se. Bamufashe. Nongeye kubasuhuza ni Anacre nk'ibisanzwe kuri Hose TV. Twaba tugarutse mu kiganiro biravugwa nkuko mumaze kubireba rero kuri iyo video nabanje gushyiraho, ngira ngo murabona ko uwo mugabo yakoraga ibyo ngibyo ameze nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe, dore ko aya mafoto amaze umwanya munini ari gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Inzego zishinzwe umutekano rero zatanze umwirondoro w'uyu mugabo wafashwe video amenagura ibirahure by'imodoka mu mujyi wa Kigali. Batangaje ko uyu mugabo w'imyaka 41 y'amavuko akaba yari afite iduka ricuruza amatelefone ku ipost imbere y'umusigiti wa Nyarugenge, ari naho yakoreye uru rugomo. Basobanuye ko kandi uyu mugabo wafashe ikirahure ngo yafashe ikirahure cy'akabati yacururizagamo amatelefone akagitemesha abantu babiri barimo bitambukira ku muhanda, harimo n'umuturage w'imyaka 45 ndetse n'undi umwe ushinzwe umutekano w'umunyerondo. Ubwo yari ari mu kazi ke rero akaba yaje kuba atemwa n'uyu mugabo akoresheje icyo kirahure n'ubundi cy'akabati yacururizagamo telefone. Uyu nguyu rero umunyerondo akaba yakomeretse bikabije, akaba yahise ajyanwa ku bitaro bya Nyarugenge. Uwakoze urugomo kandi yanamenaguye ibirahure by'imodoka nyinshi zigiye zitandukanye ko mu kugenda mubibona kuri iyo video. Kugeza na n'uyu munsi ntabwo umubare w'izi modoka uramenyekana. Uyu mugabo kandi yahise ajyanwa ku bitaro bya Karayesi Ndera, dore ko bavuga ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Ibindi kuri iyi nkuru n'ibindi byose biraza gutangazwa n'inzego z'abashinzwe umutekano, turaza komeza kugenda tubibagezaho mu biganiro byacu biri imbere. Ni Anacre rero nuze gukuraho kuri channel ya Hose TV. Icyo nakubwira kora subscribe niba utarayikora, ujye ukomeza kubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Yari Anacre nk'ibisanzwe rero. Ciao ciao.